Wah, warek kayak panggan. Bidang tak? Bidang. Iya. Enak. Enak. Enak tenan iki. Halo Pak Gito, Pak Jiran, halo Pak Gito. Bah. Sip. Dienakkan. Basin, Mas Suratin, wasit. Yang penting guyup rukun. Naladin. Kakak tangan. Lah. Kira wonge barang iki lah. Oke. Wah, iki apa iki? Baik lah barangnya, enak lah. Loh, nggih monggo Pak Nur. Jenakkan Pak Edi. Jenakkan. Lah sip. Bah dan jenakkan Mbak Romela, Mbak Masluro, Mbak Istiqomah, Mbak Darmiatun. Oke sip. Bah, dan enak tenan iki. Apa iki? Bah, pentol. Wah, barang apa enak. Banut. Sip. Monggo Mas Ipul. Dienakkan Pak Sopir, Mas Arif. Mantap. Sip, Jos. Ini yang petengan enak iki. Iya, enak iki. Ini Pak Ahmad Yadin mau. Oh, sip. Ibu Jajuli. Sip. Bapak Ahmad Yadin sip. Rujang Garam Surya. Bapak Muradi sekalian. Taruh nyonya. Sip. Bapak Jaini. Taruh Bu Asia, Bu Imam, Pak Imam. Halo bro. Wah, kepala ikut peteng ya nih. Wah, iki sip, mari ngene nyanyi, semarek. Wah, iki Pak Madi iki. Sip, Jos. Ayo kata-kata. Kata-kata hari ini. Semangat Enak mobil itu Pak Toto. sip. Oke, sing penting guyub dan rukun. Oke. Tetap semangat dongo dinongo. Jos Gandos. Jadi jajar. Oh, oke, bro. Sip. Bapak Mujiman dari Berkepuh, Banyuwangi Selatan. Di grup alumni Mbah Yai Manan, lulusan MTS tahun 1987, dipandu oleh Gus Mali, Gus Hanif. Terus beliau Kakek lawuh. yo kakan lawuh di Busego. Ya. Dulur, yang penting guyub dan rukun, tetap semangat, dongo-dinongo, mangan yang gor Banyuwangi. Oke. Wah, Gibran, masa udane kayak ngene sip, tetap semangat. Hujan adalah bukan penghalang. Hujan berarti berkah.